Like say it's your boy Max, the unknown, and now you know it's a Heritage Day today, and I still got my bros. Exactly. Shit is happening, my shit. Hola. Ngathi niphethe into okuvunula mina ngentena lenye No, phela masiko. Okay. Thina siphila sisiko. Yeah, njengoba kulanga lemasiko bafethu acava namhla we got this problem yabona. Uthi there are people lebaphila bangawadi masiko. Sithini ngabo labo KG. Labo balahlekile bhuti. Fanele sibaphazele emuva. Okay. Yeah. Lahleke. Ngoba phela esikhatsini sanyalo kunalabanye abakwathi nokunanatela. Eish. Yo. Nanatele uthi lesibongo sakhe sichaza kuthini. Ngiya understand apha kithi. Cause kunebantu ekuzikhamba kwesikhathi balahleke endleleni. Uma bafunisa kutholakala ukuthi umuntu lona walahla amasiko akhe. Wakhetha indlela le wrong waphuma ekubeni kuba nguye. Wayigeka. Okay. Silake lento sizama ukudenda umuntu lo ngasinguye. Kahle nje uyaphuma ekubeni kuba nguwe. So ufuna kuba ngilomunye because ufuna abantu bakubona ufana nalomunye. KG. Okay. Asibukeni imthelelo lomubi simo lesithide. From lo muntu ukuthi aze angawathi basiko akhe. What happened? Number 1. Lethi ngithola umntwana ngimncane. Ngiyangithola. Wena lamasika wawo. Komini angwabisisa amasiko. Uyabona? Kwamini nesimo lesithide efuna siluke ibicala. Nami lamasika ngiwadi nokuthi ngiphuma kuphi angikwadi. Nanga ichild sekhona mfana kithi. Ukhumbule uyakhula lo mntwana nawe omncane niyakhula kusho manje kahle kahle ngathi lapho ukhula nemntwana. Yeah, ukhula nemntwana wakho. How can we fix this as see eMpumalanga? Ngibeka kancane ne. Kona ukuthi fixeke is not easy but it's easy. There is a way. Yonke into vele ihlala nendlela mfana kithi. Yonke into ifanele ihlala nendlela. Every problem have solution. Yeah. Fana nine show idlela ku kuleyo channel leyo ne. But ufuna kuqala abantu nesiko lethu nabo babufana nathi lenye show. Le show nayile uthi babuse Cape Town sesiyambhalela uze remember whom khumbule ekhaya. You understand? So lento ilahleke emandulo from Mtsala. Yeah, from Mtsala. Because if ungacheka kahle the most people labalahlekile labantu abadzala. Yabo? Lento kahle kahle yalahleka le before itofika la. And futhi sometimes adikwendeka kuthini fanele ukuthi make ayaqala noma ayemshadweni anemntwana wangasikile ekhaya like anesisu if ever ayothola umntwana obita ngesibongo salubabe ngiyabona ake ngihijack kancane uyabona okay kahle kubangwa yini ukuthi abantu mabathandzana bacitse labo bahlukana and this thing inemthelelo omubi. Because might happen ukuthi ake ngibese njengentombi. Ngithandana nentombi, ihlukane nami, yogana lomunye, ihlukane naye, yogana lomunye, ihlukane naye, yogana we understand? Because bantu labadzala sisho sabo besithi uma ungalana nentombi, even eBhayibheli njalo, kufanele uso wakho. Sesiyathu kwesintu. Sintu sithi if ungajolana nentombi for 3 months, kufanele uthi lentombi seyakho. Yes. There's so automatically in a person spiritual. Yeah, understand? So if wena umlahla lo muntu umlahlela bani? Bible isho njalo umlahlela bani because umuntu akalahlwa. Okay, on which side goes lo cherry malahla umjito lo mjito malahla lo cherry ukuthi kahle kahle le ndeno sono ku wrong lo ukuthi ni give up kuyo kube senicala. Ku wrong. Kulungula kakhulu lokho. Even a culture ayikuvumi lokho. Because number 1 nginokuva bathi umfati unathiswe inyongo kanye ma culture. You understand? Unathiswa inyongo. Yeah, bamlobulile. You understand? Okay. Bamindala isiko
like abondoda like abo-out lakithi you understand so lo muntu kahle kahle lo so wakithi so walakhaya but uma sesihlukana ke because imene lokuthite Chozi pheze kuna reverse ke yonke le process. Kungako lamanye ama culture akuvumi lokho because uma ebhala umfana angasamfuni bamthathisa sithini. Ngoba avoid ukuthini bangachelelana. Sikhuluma ngeke kathini? Okay. Chozi kahle kahle sithemba ukuthi ushaye ngoma 40. No, Sembu mnaka angisho ukuthi manje ngingakhuluma ngenye video ukuthi manje kanjani yabo but isithembu ne sikhuluma ngeculture. Yeah, sithembu bhuti. Lento isuka kuphi emndenini. Okay. Yeah, lento kube sithembu. Wena uthuzeli wena. And there is no one umuntu lo okay mina awuyiplan lento ukuthi mina okay sengifuna sithembu. Ngifuna chuba fati ngifuna foba fati na from emndenini if ikhayini lento leyo ingekho emndenini wakhe ingekho lento leyo ngeke wayekhona futhi even noma bane ubillionaire millionaire ngeke wazoba nayo and ngeke uzikhona futhi isiko from home. Happy Heritage Day. Happy Heritage Day. And ebuka phela iHeritage Day nje I'm not pressing but impela ngishayile kancane phela awushayile poem basebemnandi Heritage Day bafowethu sinemfowethu la usisa Heritage Day angikhumbula before ashaya ne namhla ufuna kubasiye kuphi Heritage Day kumala ayethu mabutho bekufuneka sihambelena so interview mabutho leso podcast ama ish abafowethu mabutho lapha ebuka mabutho asensekazi embombela sitoleni bafowethu namhla langa lethi belibhizi kakhulu nanyalo nje ngoba abantu babhizi ba enjoy basemicimbini marathon sila teaching you know what I'm saying from yesterday besingekho siyokushuthi namhla ekseni nasemininyana nanyana ngala kufuneka isikhathi se-editing and stuff yabona so sitolele mabutho asebuka mabutho asensekazi sinani mahotman pick up Heritage no KG forward team forward ngathi bambela impolompolo excel le belly le matrack babita uthini ibhele ema truck yini impolompolo Heritage Day yini impolompolo lasambe baba hey mara ningibambe no baba sambe baba asigibele Heritage Day sakibele ay okay bafethu your boy KG lo mzukulu ongakhathalekhathele singizondayo nginsizwe zivele kwahlanya abantwana basho ngipheka basangona ushukela ngithi ngisipho ngashaya yonke indawo kadla mfana shaya ingena so ithi ingane yaziwa unina siphila ezweni lenhlupheko nabantu abangathenjiwe yebo izwe libe lisabisayo nengane ilahliwe umakopeni abanengane iphikiwe ingane ezikhulisa namhlanje sinobaba bacageliwe abanye bafumbathisiwe kuthiwa le ngane sicela usale soyivuma kuba kwayo bayicoshile iphikiwe uma wengane ephuma engene emzini ngaphezulu isihlana behlamisela ubaba wengane imkwenza amantombazana basha umgwaqo bagqoka 5 cm abeke bakhipha ngamafastela abayilale emahotela nefundise nemendlela phela inyama negazi makusahlangene kona uzibona ngumampela lo buhle buzophela abafana bazokubalekela uphinde kule abafana bawumahlalela Heritage Days banikani mina ngifuna kithi uyathi nginomsindo yabona like ngifuna kubonga bomake base Africa not South African bomake base Africa already ngiyavuma already ngifuna kithi ngibita unembombela for editing from yesterday singivayile okay ngithi mangibuya ngigibele TTS lapha yabo leti ngala kabhokweni ngibona lo my sister ne udlale leshitele white ubespanini unengosi yakhe intwana yabo out okay and then ngemuva lapho ngihlele khona ngihlele nalo myemntwana futhi wakhe bayithi and ngithanze nethi the way lentwana ne lela ngakhona kulelwayo na already wayivumela ngakhona that connection there's this thing yabo ngingatiko ukuthi as sma blacks not futhi ma blacks or sma humans so bathi mntwana womfana uba close kakhulu namakwakhe mntwana ndomatana uba close but this thing ne ngithe mina ngikhuluma ku podcast nayi lento ngiyikhuluma
ngemuva ne thathi lithando the way lo amhaka ngakhona the way Uyayibona ukuthi yeah mfana wami. that thing you understand that connection. That connection. and sikufika nalo mqondo ngihleli lapho ukuthi ngabe the out esana lo mjita walo medium lo ngibonile ngabe umphethe kahle na ngabe le connection yalentwana luthama banayo na Yiva lenza uthola ukuthi single mother in some ways. Yakubona. And that's how that connection it get built because if family kunababe namake nebantwana vele lamajita ufuna khamba na time mara makunamake kuphela lamajita uthanza lo already for by they know ukuthi there's no man at this house uthatha already nakabona lentwana yonke kunika lo mntwana buti but okay asikhulumeni guys ilahleka kuphi simajita sometimes we don't have to pick sides. Yeah. Sometimes I end there also both sides because depend on ukuthi ngibani lo wrong kahle kahle kulomfati nalo mjita ngoba laba kuthi bantwana phela obvious bantwana kumele basale na mama yabo sometimes mara ngaba kunguye mama lo wrong. Antshela mina la Sizwe sase Africa Heritage Day today na inzaba la ikhona let's take ngisebenza kubhakatitini Okay. nangimede mufundza grade 12 ngiyamfundzisa ahamba e-university aphasa be-grants abe ngidoctor and lemacedza lapho sobona mina ngathi angisasilutho kuba ngwayini lokho kuba angisasi type yakhe Kubangwa peer pressure kubani ne-pride kuba kuye lo But mfati. the pride ibengeke. bengekho baba Dependa nge-time ne-space laseka kuso. yasana There are some things le ungadiboni wena kule position le lokuye yabona ukuthi when you start moving out uthi hayi musimine bengithi bambelela tindo tiso and then so yakhohlwa ukuthi what was happening behind that wena uzube lapho la uhlanya khona ubuyaphi tuko simo sakho ubuyaphi tuko simo sakho ngiyala ukusiphi simo ngiya understand Fana nani Yeah. le? Fana ukuthi usite umuntu. Yeah. Athi masakala tu. Esa. Athi didn't ask ukuthi ngisite. cabanga ngakacela akathumi akacela ungubani wena But uzube la ukhona khona Esa. because of lo muntu lo ya. Yo, Heritage Day. and yari ukuthi ende Uthawu kakuphi kamceli. self proclaim cause umuntu nasobona ukuthi ngani lo cherry so le university Yeah. akasakufuni wena so uthi wona lelukulu ya mina ngakufundisa yini wena nabohlupheka hey baba ekuse ayikuthi kusokule environment lesi alapho kuleso sikhathi yes Ngisho ne chameleon mina Yeah. ingafika la green corner iyotshintsha ikhala ibe green. Mbandati ikhala chameleon straight ukuthi chameleon Kude lo. esa I mean ngibhethisa hayi nokubhethisa vele nokubhethisa vele yakubhethisa yabona ukhuluma ngesimo yakusentwana uthi mangiqhamuka mangifika nyenci dundun yatshintsha mangibele movie yatshintsha futhi Usonzele mangene any step isibambe sigqoke ibe white isibambe la isibambe imvunulo kanti funani Chameleon le. like lendo akufuna kuyipredict yabona Yeah. nedwe nafuna wathi ukuthi yabona nyalo kubovu la le chameleon yobabovu yeah manje lokho nemakhalakhala semaningi sibo podcast black and white and Itawukhetha le dominate. le fla hey yabona thina kudala usibesena njani sesemantwana namhla sikhuluma ngemasiko sesemantwana yabo sigqoke yabo sigqoke itikipha letingafani la nasifika sizenze chameleon nabo achoose nasifika lapha kuyo show ukuthi we wanna determine who's strong or who's dominant without fighting simala la kuyo ilapha ichameleon lekhala leyo idetector kuqala and ayikhethi ukuthi iqala ngala ayikhethi ukuthi nomnyama black kakhulu Africa kakhulu njenga Heritage ayikhethi ukuthi no-Africa phela you know proud ngokuthi ngibe mu-Africa ne because sinemakhala amaningi yabona and so lokusala kwamarensini simu-Africa yabona njenganyana siyokothi so kune yabona lamakhala musabona Paris Chiefs Aya King Kaizer Chiefs bowina nani man labantu badlanga mina yabona abafowethu hey Heritage Day okay guys ngalaki simajita la silahla khona okay ngivile sathi labo cherry ukuthi balahla kuphi uyangithola ngalaki simajita
lesekunang lo cherry wena the same thing seven emaplazini but when I make sure ukuthi manje mina kuhlangene njani ufuna ngikubukise izifundo tami Okay. yeah ngigcine ngibe grand and vele ngibe grand but sekubongweni ukuthi ngimkhohlwe you understand sengibona labale ngasi ba powerful labale ngasi sebahle kakhulu than naye Okay, so man. Sorry. KG. Singamdlalanga masiko. namdlala ngamasiko no fighting guys Lo mjita nguwela eskini. yeah Lo cherry nguwela Harris. seplazini fana ngithi yeah maboots mina yeah ukhipha yonke imali but wena make sure ukuthi manje vele awuthama ufuna ifunzi igelezi ibe mnandi Mara at that point Masele sayibona akasamkhumbuli lo yamaseka aphumelela. no like no ukwenza ukuthi because vele kuyayindeka and even manje kuyayindeka njengoba sikhuluma nawe understand lapho Uyayithola, uyadi na. yeah nawe sathi simo lesifana naleso nayalo hleli kuso but still sisombulula yabona yeah lalela. uyabona eish bafowethu out isiyabheda Asibhede. Why? Le Impumalanga yethu TV. yeah Sitokwe Simo podcast yeah every day, every hour, every second netimo alright leteka la. nang okay bahlala bonke ne lo liphatha leli one kuloyo mkhukhulo we lo cherry nang njengoba sithi uthi uyaphanda uyangithola uphandele out just get yabo and lo cherry azakende so because uyayibona ngathini The situational out. yeah and bahlala bakhuluma ukuthi mfana kithi selo sami ngiyakubona leyo khona la siyophumelela and sengibheke wena yabo And then And she's trying. and sengibheke wena nakukele out be grand ne kube nima vehicle la khaya lana kuhamba ngemahama nan but umfati ngathini soba slave la khaya lo uthi yonke into le out vele nje you understand so umfati somthatha njengesisebenzi asamthatha njengemuntu noma ngathi ubeka igama lelithita hayi for wena Mara sometimes into efana naleto yabona ukuthi esidini lethu thine ma out ukuthi if bus back up most yabo ngathi maybe 70% sina le courage yokubuya back stop here. It's not good I'm picking sides yabo about the gender and stuff. Nethi say if kuloko kuyendeka show ukuthi kuna something black magic njengoba namhla ku heritage day into efana le tiyende ukuthi mase bakublindile vele and now ungcherry vele emjidi ungafuna kumback up in some ways ukuthi akhule nani acetha kujikele futhi and uphinza umsebenzele futhi. Some things like that happens, mara including black magic. Ethi mina ngiyaniva niyakhuluma. Ngiyaniva mina nakhuluma. Yeah. Mara khona lisedlini ngalibuki. okay Which one? Ukuthi indodza ngathi bukela pasi discourage even like ngathi live layo ivakala njengakatsi. yeah But mfati makafika sabo mina mangibona wena ngibona libhubisi. kanjani Lamandla lawo asukela kuphi? Kulomfati. Athi uthi makaphuma abena lemcondo lenike kulomfati osona mangibuke wena ngibuke libhubisi. yes Ngako majida laphusha ke empilweni asupporta abafati bawo. Yes. yeah Ngikhumbula semday kunamfundisi somewhere bokhona. Wathi akhuluma quote nje njengoba namhla mina vele ngilichristian siko lami. Aquote umfundisi mina heritage Heritage. ngiyashanga ilitulu ngidlali Isole ndo mfundisi wa quote yabo. Wathi kunenzawo lawo ngasi bekulithempelo wathi abantu bangena bageza sekunemjida libena bo 38 sola ngakhona ingena. Makufika Jesu wathi wena skipani ngabantu bangena phambi kwakho. Wathi inkinga yami anginamuntu. So this thing ish inkinga yami anginamuntu buka 38 years njengoba usho man ukuthi okay ungathi feel weak feeling like a cat and then lo mfana makutshela nawo vele uyaphozo say if ude ke vele shows wento hlala uthi events ulikanzi uzisho kungako sengikubekiselela yabona indodza langanamfati ne ingafike nje ibe nemali yakhe noma 2 room cithi anginamfati yeah alright phezile pha Angiphelele kufika emfati. Bese mina ufuna ngitele. leadership ubona msekhuluma ngecomrade hayi siyalo vele Yeah. Ngitele dining room. no Ngise kuneligarage. wethu ngicine ngifaka le tale yane lelivike ephelile ngeoffice
ngifuna ukubutela utheri ngibhore ukuthi ngimfonele ngithi simpumalanga ayethu siyaphi namuhla yabo ngiyakuya straight mangifikele uthi wena kahle lokufika usafuna ukufonela ufuna ukufonela Nzambama noshuthi inzawo leso uyabona ngithi okay is fine akunankinga so skipana uthi nenzawo lethide yabo yethi imoto yokupick up anyana yabo ngisimele okay kuna stress mina masikiza khuluma yangena le out yabo ithi tokulanga yabona okay right angina stress mina kuthi ngikrend ngifake bochayi ngimnandi vele ha ustoksini yes sathi crew ema camera nama sound siyavayo yeah masigibela imoto ingcole blind the mod yeah shit lapho ngathi lo muntu lemuntu kumana ulahlethele lapho phansi yabona umuntu kumana la la uqeda ngemlomo nananani nithi kotela lapha emakhokhu nema KFC lapha phakathi ngomaphepha lemuntu ingcolile ndoda shit and then mangivula ne uthi naye mphathi zama ukuthi uphesha lapho ukhwishise lokho ukhwishise ukhwishise lokho ukhwesha you understand ukona lo sinhlale cabanga so ngayima kama ngichaza usho ukuthi umi out inganamfathi anything angcolile bhuti angcolile bhuti ngisho indoda lenganamfati singo sokuthi phekwe endlini asikho akasiboni mangibuya ngithenga away ndlela singwa ndlela lokho ngiyalala and ukhumbule lapho uma i-out inganazinto ne ngikhumbula lenye ngathi yethe mina kubaphezulu no sikho personal yabo ay baba ay man ifake asise I heritage day machita namhlanje uyabona bara mine mulo straight and hakeki angikhethi bale lo chips kumbe yini uyakubona no ngabuthi mina chips straight njani no mina straight athi hakeki lela ngale so shoot etambovu ne mchitele kasa ufuna ayopheka ne Khona usile umuntu ubeke ipoto ngala sifuna shoot. Hayi baba, yakubona ekseni uyathi ukuthi schedule from itolo Nzambama uyathi ufuna so shoot. Hayi baba manje yabona. Yakubona sisa shoot. Washe. No, siyacela siya shoot, sesina shoot. Sesi prepare the cameraman yonke ni right ma sound. Sesini action. Uthi mina ngiyabeka ipoto. Ayinaru. And from lapho kwafika lengcondo ukuthi ngikhumbula ngisakhulu. And then ngingakhuluma ngalesinye story ukuthi bengidlala namkhulu bonke bashona ne ukwabona lo ukuthi uma umesikele and then phela kudala thina besibeka ikhathi mangiphuma esikele isikhathi sokufanele lo isikhathi sokufanele lo njalo yabo akusafani isikhathi sanyaka yabo so mangifika endlini ngiyakhumbula kuba mnandi kuba nje yana ngifake ipoto ngala ngiba busy yabo sesikhathi ukuthi majita nyalo ufuna ngilanze sula le ball yabo yeah manje akabili mina sengishaya ijujela laphana you understand kasi lile phasi ngatheni kwelenyana cabanga ase lile ngatheni kwelenyana sengikhiphile umuthi uyaliphakela emnyango livele liba libambele lo muntu lembuluke mnaka futhi kahlala kavuthwa you understand ngilendo le umuntu ohlala yi-1 mami mina buke umuntu ohlala yi-1 welile phasi ngakavuthwa even nenyama engakavuthwa you understand uyayidla so ujahile lo muntu you understand kuthi ayina mfana nje ungihlanga ngedwana unhlanga ulethi just lesimo lesi ukuthi wena hungry la yona kudlela kumnandi akakwadi thina emgwaqeni umuntu odla kudlela kumnandi no ngasisho wena but umuntu odla kudlela kumnandi le umuntu lonemuntu wazi bakutshela usibheka namhlanje ngishayelele phela because mfati uyathi wena uthanda nokuthanza manje awuthanda kumana lethe kufika kuphuza says net now lambili ukubona besikhuluma ngomuntu kumane okay like uyabona ubuyela le motweni angisebele emotweni like umuntu ohlala yi-1 even naphansi ne like umuntu kumane uyathinja i-TV naphansi like ubona screen lapha uyathinja naphansi akanastress ngala uyasho kasi lapha hlala lapha ule ichingam akuzela lapha ichepisi
No, chingamba. Oh, sinto. La le masiko Yeah. bakolisa. Suma ngimlohlala yiwani. Lesinto chewing ishinga. Mfowethu lapho ngobuhlala yiwani ke. Maladi, Kula bani. simo. Kula simo sethi osimo lesithe sikuqolele simo becrate. Yabo. Everything elahla. Even noma inyama lithambo elahla khona lapha na stress. Esana. Eh? Damn Banga inside. khona i-out jam yo but Ah, rest in uyabona. peace mfana kithi yashona. Ish. Yashona le out. Le out kimbi bengiseva ngani? Bengisenze R&B ngalesikhathi leso yabo. Umsawa. Yeah, R&B. 2002, yeah. Umsawa. Yeah. R&B Yeah, msawa. full time mangiye kuye vele like even leli cast lelo bakena uZumlo senze R&B. Yabo? But into mngena bendlini. But mina bomakhelwane bebasaba nokungitshela ukuthi kanti ungena njani lapha because ku date. Le muntu ungcolile. Uyangithola. Kulesimo lesikhuma ngasonyana. Uhlala eyi1 Babu usebenza kamnanzi. Ulahla yonke into ndoda. Esana. Yonke into ndoda. Yeah. Maybe lisiko lakhe na. Akunasimo. Akunasimo. Umuntu ohlala eyi1 vele uyiproblem. Unless umubhema itaha. Bana babhema itaha lo hlala eyi1 baba clean. Nithi baba saba la. Angathi wani. Simo leso. Bana bapemzona. Yeah. Ngale- Because yeah, asumengezolo. Yeah. Heritage. More fire. More fire. Umuntu Cause opemizolo, umuntu opemizolo. Eh. Bavemba kukhuluma abantu abaningi ne. Sisho sanyalo. Uyangithola? But not la sibuya khona thina. Okay. Ngale boma 80s 70s. Okay. Base umuntu opemizolo sanyalo uma ulazy Uba more lazy. Yeah. Uma uhlanganiphile vele kuba njalo waya. But nalabo laba lazy bayayibhema bacabanga ukuthi batoba uyangithola kanti yeah bato hlanganipha yeah but bangabi njalo baba west kuze umuntu ohamba so mna enjalo Jackson waqala you rock my world woo heritage Oh yeah. and yabuza kucala kuyibhema unganantombi ngophinzi ube intombi yabona ngikhumbula ilanga majita ne ngikhumbula ilanga majita ngisakhula ne ngihlala eTV Trust ne outjam lena like bekungikhumfu yabo ngitsemakarati ngisakhula ne and Jackie Chan. yeah so Siko lakhe. yeah siko lakhe so ngaba kulesimo leso sokuthi ngifuna ukuthi like ngibe naye ne yeah like vele behlala ngifundisa ama yonke into yabo but the worst thing bemizolo naku lenye ilanga ngibhorekile boku Sunday zambama sihlele emva kwendlu ne uyapheka lo mjidi yabo seyagucula lipoto ngalena ubuye ngalana siyacoka and then mjidi unama dream la big uyangithola okay naku fasizolo uyashaya and then mina isikhathi sebengibhema bukunani iCamel on that time ngibhema iCamel neStevenson but Stevenson bengasithanda donsa sihlele soyi2 yabo uyashamcoco elinye mina hayi man ekuse phasisa yabona and ngifuna ukutshela ngebana bebhemizolo kuthi ba dangerous njani and lo muntu akasho ukuthi hayi intona ngeke ngwebhemi lento le uyakugaya bam akukhuluma umuntu Hawo bona inkomo. yabo ngashaya esana and then mushane imnanzi isilethelete ngashaya sonke lesipura bafowethu babule bakhaya ngashanga straight Esana. ulaceleni ukuthatha mina limangibhema ushalenye yabo and ukhumbule akathi mina ngicame this thing it's my first time yabo heritage day More fire. Rastafari I feel Rastafari Yeah. hey afasi engalazi yasha okay asecetha kulo nakubhema 1 2 yabo asedosa kayithuna angayi ngithi mina kuse asele ufuna ukutshela bot ufuna kuvana ngithi hayi ngayi ukhumbule sengishaya kayi2 yabo mazolo la ngi2 tipura leti ngi2 2 joints. yeah 2 joints basho njalo 2 joints. joint Joint. yeah 2 joint all right engidla ngipress this too. yeah mabuya ngalana seyafini mafika hlala phansi shayisa isipuro ene bukela ke silembatha phela ngititi sikubamnyama uyabona angithi fork manje lengona bese zwi yabona mayidonsele ekuthini uyabona Uzaba kubamba network usikanjani? siyabuya afase begrand yabo abiyele endlini mabiyele endlini mina fork uyahlanya lo singekujutsha maye lapho angisamtsheli nix uyahlanya lo la ngiya escape la ngendlini because manje le nto sengivanyalo yabo sengiyavibrate manje ngasasima Dopamine. hey itradi khona la ngifele betradi lapha i1 le tradi
one like so one line. yeah bangifika lapha ngibona 7 ematrati and ungadlala athi singibamba leyokuqala nix Yebo. bamba leyo le trati la phansi bamba leyo 3 nix S4 nix is 4 ingcono sethini somshida sotobuye lo and ngibona ukuthi manje nasemakhekile ngifika lapha ngithi ha lo ujabo lo sengiyasima so ngifuna ukuthi ikuphi ngifuna ngibamba lesinyanga fuck into 1 2 ayingizap futhi manje ifele ngiphantshisi istraight nasekhaya ekhaya ngale ufuna ngikhuphule lephantshisi hayi baba inkosi engathibona lapha singambuso mina kunento inkosi mina kunemathe mina ngala singelingetele ukubona ukuthi lingetele lisengekho ayinalutho Uthina umna kubamba lalela ngifike Jardine lalela ngifike Jardine Sunday baba Sunday time baba Sunday. heritage Sunday time baba Africa. ngifike Jardine into le west uma ungena eJardine ungena endlini ne idlikulu ne mungena ungena ekitchen semuthi xa ngaleceleni sikune room lami nangene khona like eJardine lo futhi manje besiphila kanjani ukuthi everyday uma sidla ufuna sihlale sonke ayekho umuntu lo and lesi sikhathi lesi bokusikhathi sami sokuthi bacitha kuphakela ufuna sihlale sonke yabo okay bomamncane ukuthi ngibhema ikhamera yabo neStevenson yabo abane inkinga nalo Mara lelo la. asimangifika la letepisi yabo tiningi but engisibambe ngisibambe ngifika lemnyango mase ngiyashova so lemnyango like if mangimile ngathi kwaningi yabona ukuthi ngathi uvuleka kaningi so ngibona ukuthi ngiyavuleka bahleli mina ngaba ngathi Michael Jackson ukuthi yabona ukuthi ngihamba ngihamba straight but lemnyango wavele buhlala uvulekile heritage mangifika lo mpete like umpetulane afike ngathi usumpete ahlala bacetha yabo bangiyeda kudla Sunday course baba sikuma ngeSunday baba heritage uyangithola mama ngina lokudla ngiya beetroot na everything ngibikela center lo mpete sisale ngubo ngithi mbonya so ngathi 1 bite 2 bite ngalala Yesanga. kumbe sayi Monday uyangithola lapha sengishama prefer lapha sengilele ngiyagucuka lokudla ngose Manje papa ekseni uma pa 6 funa ngesikele baba ufuna stand bani athi ufuna stand 7 7 bani Tana 7 until grade 9. Yeah grade 9 ekseni baba emini mangisi papa lengcono for sizizwi from Monday ukhumbule ngibheme Sunday Monday engayesikele Tuesday Wednesday engayesikele ngi Thursday lesikele sithi manje wonke lamalanga lawo bengi problem yonke lengcono lendo selengcondweni Ma scientist atsizolicetha 7 days la one joint. Cetha Yo 7 wena days. kanti mina ngicethe ngakani ngoba sikhuluma ngaSunday Monday Tuesday Wednesday ngesikele Thursday Cabanga. ukhumbule phela ngasikhathi leso kithi ne besithi uma sisigela ngaze ukuthi Thursday siziliviki limoshakele yabo might happen ku Friday ungayesikele ngasikhathi sinabo yizo Cabanga. Kubhizi kakhulu. yeah kubhizi kakhulu Heritage Day masiko phela Masiko. into etiningi South Africa kusukela khona phela ama inspiration lamaningi sawathola le mfana kithi before sibala uthini heritage mfana kithi ufuna ukushela ukuthini tshela babukele emakhaya mfana Heritage Day isikren man simnandi Yabona iHeritage Day singobile emuva kancane nje. alivula kanibakala Alafakala. so heritage Alafakala. kulabalivako kulabo ba right laba kanasimo kuthi right usibonke banesimo nebabukeli banesimo ngeva lo munye yabo athi yena sorry KG ukubamba kubhizi uthena lo muntu ekuse njengoba wona ubhamizo yabo linye libetlis imali ngathi linye libetlis 10 rand wathi 10 rand ungababeka ngeminyaka usibanga kentela imali engaka ungakhona kuyakhalikhala because maybe ubuka ibackground and shit ngambuthi ngathi wena uyabhema na wathi ngathi ukuphi indlu yakini akukanti lutho nayo unesimo lesimbambile lalela ngatheni ne bebathi ngaba ungabhemi unganathi ungasondi ungajontshi khona lokuthi lokwendawo umjolo Fitabo West over cabanga a time so my time 400 my voucher meaning 110 cabanga and uyadliwa phela cabanga Facebook uthola intombi
Yeah, ngisende manje ngicela ngisendele imali ngiyofika ngalapho sende ku-300 abo. yeah. Akeji ayibambe mfethu sesitoyivale nje namhla kuyi-Heritage Day. Mina ngizoyivala so. Yeah. Ngoba mlompolompolo phela. Ngizoyivala nje ngemagama lahlabako. Lasici. Kancane nje kona Ahlaba wabukeli, ahlaba abantu labanjani. Asici. Because amagama kusho manje kahle kahle ahlabela, kusho manje alumela. Kulaba laba hamba laba hamba kulesici leso. Ayabashaya. Niyakuva. injalo. Yeah. So mina ngitobeka so. Yabona empilweni bantu labantu appreciate. Bantu labantu kubona umuntu. Yes. Bantu labantu bona imizamo yakho loyindako ikufanele futhi yaphambili Yes. and futhi bantu labokufisela Bakusupport futhi. Yeah. bakusupport Yeah. bakusupport Yeah. Kuva kahle. bantu longabani labantu ngesingisi bathi stranger Esa. and Nayive. futhi bantu labantu okumonela labantu abona imizamo yakhe ngakufanele labantu noma uphumelele Yes. Bathu bakujaje Esa. bangakufisela okuhle bantu lo batiko futhi bantu labakwatiko efamily. Amara KG phela yena sofuna usibisile emva. Lawo futhi sivala. Sevan Mara no. Usivale KG. yathi ndibuke njani ngine celebrate ngishona namuhla KG uyangibona ngiyazama. Why ufaka ligibe? Uyangibona ngiyazama KG. Why ufaka ligibe? Ha? Ngithe ngastina why ufaka ligibe? ngoba yakwazi Ngithe ngimpuphu spa why ufaka ligibe? Ngoba ngithe Shoprite. Nomsebenzi. Why ufaka ligibe? ngoba lo muntu yakwazi Uyangatela. Thuthi uyangatela. Unesimo lesithide. Lazama ukusilawula yena. Kuthi nami ngicine ngifane naye. ngako umuntu lakwatiko wena if uyomtshela ngemaplans akho ngingasawajabule Why ufuna KG why ufuna ngifane nawe? Because nginemcondo wami nawe unemcondo wakho. because angifuni ungidlule hayi ukuthi ngifuna ufane nawe angifuni ungidlule ngifuna kube ngemuva kwami mina ngibe phambili Uyokusitana lo KG ngobe le ngiliplanako le ngicabangako le ngiphila ngato ngeke wafika kuto. kungako ngito kuvimba phela ungafiki vele So nilamulela simo. Kuthi mina nawe sifana. mara mina ngibe ngcono kunawe Wena nalabo manga labo bahlala badlala amakhasi. Badlala amakhasi every day. Bomake bayophangela. Bomake banemamakethe. Bomake bayazama. Bomake bemabhasini bothengisa amasweet. Wona ibhizinisi lamakhasi every day. Monday till Friday, Monday till Sunday. langa liphuma Jana wathi December. Awathi impilo ya. Yeah. Tinzaba tebantu. Tilamlonyeni. lamlonyeni tilamlonyeni and futhi ndobuye bengayivala vele ngicamba mangiyale sengiyivala kahle Yeah. uyabona unokupheka liphalishi Yeah. uthi uma upheka liphalishi liphele liphalishi lebolipheka ungaphinza upheke liphalishi kulesikhokho sayitolo Phela ufuna sidle lesikoko but ayikho indlela uskip usibeke somewhere. Ngeke ngeke because lesikoko simnyama. usikhiphe usila Yeah. so mina kahle ngizama ukuchaza lana ukuthi angeke upheke liphalishi la namuhla Yes. ebhodweni lesikokho sayitolo Esa. Kosi lesikhokho lesabe sineliphalishi Lokomelela. and Liomelele. besineliphalishi eliphalishi like laba mnanzi Esa. Like laba. Kodwa ngokusinamhla nje ngolipheka ngenika libe. Leli namhla lithi gadla ngelifana layitolo. salidla liphalishi laphela laba mnanzi sasa sikufuna sopheka lenye liphalishi kufuna sikhiphe ini lesikhokho lesayitolo Ngiyathola. sipheke liphalishi Heritage Day. elitoba Heritage nesikhokho Day. sanamuhla Yeah. engizama ukuchaza mina ukuthi uma abalaleli khona lobhekana nokuthi waba nemali yaphela Esa. waba netimoto daphela waba nemsebenzi waphela Ngiyathola. but ilibhodo hlala likhona kusho ukuthi uma lokuphelile ungasaphela ngeliphalishi nempilo yakho Shisho manje ngamagama ungasalungisa ungasamuva ungasaqhubeka. kuthi kuphela Ungathi liphalishi mawuwile uvele sewuwile boo. kuthi kuphela liphalishi ukuthi ilibhodo alisekho ilibhodo likhona iBhayibheli ukuthi ungapheka linye liphalishi simakaza ngingavumi ukuthi inyalo yakho lishelele. Shisho manje ngamagama uthini Mandoza indoda namhlanje kusasiphinda ivuke. Ungawuyi forever. Siyavuka. Siphumelele ngempilo. uma liphalishi lingaphela Yeah. mara libhodo likhona
lokupheka bafowethu lephalishi. Mpumalanga Ethu TV sikhona la namhla is Heritage Day bafowethu niyabona namhla sihlobile simnandi khona la kuSimo podcast khona la kuMpumalanga Ethu TV number tetholakala bafowethu 0825901577 au Facebook usikhona YouTube usikhona TikTok usikhona 14 usikhona kumakhala ekhukhwini usikhona everywhere usikhona yeah Danko. MTN, everywhere you go. MTN Oh God, it's VK Music. ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzoboni ngemphuzo